okugira obwire bakagumana ibijuka kandi bakasima Ruhanga ahabwe ebintu bingi ebyari kubarabyamu. Ebi bigambiro Reverend Dan Kasheija oriyo mwahuri wa Nyakahita Church of Uganda obwabira ari hakusima ebiruhanga mukorire omu myaka 14 eyahereza omu buhereza. Reverend Dan agarukire yashoborera ekimugemesereze kusima ari kugira ngo Ruhanga arinzire obushwere bwe kandi yabahana Rozaro kandi yamureka no mukwikiriza. Ruhanga tkorire kuru uyu ngazwanyu umurugendo rwo guhereza twasaba imyaka 14 kandi urugendo rwanje rwo gushwere twasaba imyaka 20 none Ruhanga tkorire kuru irizoba twatwire mu turita amatungo gaitu tugasinse Ruhanga ahabwo urugendo rugeze no umagara geka yitu no kuzara abana kandi no urugendo rwo guhereza Ruhanga tkorire kuru none tsima Ruhanga ahabwo burungi yatkorire tuzi tunto cyamagara no gutorana tumuhereze mu kanisa ye. Ukuncheza kuburiya bagaragariza umugisha bibari bifanga tutekateka ikintu cyo gusimba Ruhanga n'icyo tukuru magaragezi ahubwo tukorana bingi kandi byakusasa bingi kandi byakutibimigisha bingi mbere Ruhanga nasimo kutikiriza izobere abarokore bagira imbabazi abarokore bagira Ruhanga mwene ukunda kurokoka munonga mwene Ruhanga yayongeraho yatwumuruza ebimbere ntinde ebimbere nyerakirire ebere bintereze ntubo mukama we imbabazi yatwumuruza ngo tutatira. Endaro James orumukuru w'abakristayo yashoborera ngo umuntu kwari kusima ayorekerera abandi okukira eminyeto kandi ko kusima ohereza na mugenzi wawe wibanja abakora yagiye ibanje yo kugira ngo siko abantu tushimira kusima utasima Ruhanga kanihema hatu kumana ngumanya Ruhanga miki nita musimire tamugire abandi namunongo y'imyeto yitu ube kunda Ruhanga nihira umugambo y'abantu y'abantu sano itsikisa ibintu by'umunsi itsikisa kwangana itsikisa ubusinzi itsikisa bwamaraya turi no gukora Yesu ahabo kuba Yesu akajya tumwije njahari muri turi no kujahari Yesu nindeba hunkirize imbabazi inehige sahankire inahantukiza owa Yesu hari birungi owa Yesu nozo wa Yesu gumuri no busingi ogumuri no bwenge omukoro gwo kusimogu gubira hakanisa ya Nyakahita kandi ha mukorogu barundinde sente zikurenga miliyoni 10 zo gukora umurimo gwa Ruhanga okuburira engiri hamwe no kombeka Nyakahita. Ndi Job Kato aba Sky TV ya Genshonga. Abakazi abesimbire kwate bendera ya NRM mu karuhuko kutora